Kancelarija za IT i e-upravu objavila je novi web portal na kojem se mogu naći informacije o besplatnim platformama za učenje na daljinu, rad od kuće, online knjigama, kursevima, filmovima, muzici i televizijskom sadržaju. Na adresi www.digitalnasolidarnost.gov.rs posebno se izdvajaju platforme za učenje na daljinu, kao što su Super škola, Kampster, e-učionica, Fin-Tin maštaonica i školica, Akademija uči slobodno, Štreber i Krojačeva škola. Zatim tu je i nekoliko besplatnih servisa i alata namenjenih za rad na daljinu, poput Avaya Spacesa i Cisco Webex Algoteha, Microsoft Teams i Vivify Scrum. Reč je o veoma pogodnim platformama kada je reč o upravljanju projektima i timovima, razmenu poruka i fajlova, kreiranje radnih grupa, obavljanje audio i video poziva i online sastanke. Nama je posebno interesantna platforma koja nosi naziv Semos Education, koja će ovih dana putem virtualnih učionica započeti sa obukama i treninzima iz oblasti informacionih tehnologija. Takođe, ljubitelji kulture i umetnosti sada imaju pristup online repertoaru Narodnog pozorišta u Beogradu, a tu je i virtualna tura kroz Narodni muzej Pančeva. Ideja je da se portal redovno osvežava novim platformama, tako da svi koji se jave i iskažu spremnost da učestvuju u ovom zajedničkom poduhvatu budu javno promovisani, kako bi građani što više koristili njihova besplatna rešenja. Otvoren je poziv i svim kompanijama i drugim organizacijama koje su spremne da građanima, privredi i državi stave na raspolaganje i korišćenje bez nadoknade svoje digitalne platforme, sadržaje i rešenja.